Prez opštinu Šid Ponješka prešlo veće od 130.000 migrantov na drahi za zahodni žemi, vyjavil Željko Brestovački, novi zamenik predsjedatelja opštini Šid. I popri toho žitelje opštini poteraz nemali dajaki okremni počeškosci. Šidski komunalni službi dobre robja, a tiž tak i zdravstvena služba i humanitarni organizaciji svoju robotu okončuju na potrebnim urovnju. A u Šidze u ceku dramski festival Svratište u pozorište, Šercoše piše za zveljku bukvu. A poteraz šiđanske publiki predstaveni i prikazani 18 predstavi. Dneška večer predstava Jak zabić predsjedatelja Ruskog narodnog teatra Petrorizni đađa uz Ruskog kerestura bude u sali kulturno-obrazovnog centra u Šidze odbavena na 20 godin, jak bilo i najavene u programi, a nje na jutre večer pre otkazovanje makedonske predstavi. Vyjavil spred organizacijnog odbora Cvetin Aničić. Bude to perše hostovanje keresturcov u Šidze po veće ročnej pauzi.